bana Matadi, bana Congo Central, mambo yai ya kimbevo ya coronavirus ya kele batsaka ve ya vrai, mais ya kele occasion ve samu bafumu ba profiter samu ya kuma business abao betu zona atafio TV betu kena nganzi mingi benu kena koka kusala kisalu ve maladie banini kimbevo bandaka bandatama benu koka fe ko baka ba mesure place une fois tout la bato maladie benu baka ba mesure fe samu na ko empêcher ba mouvement area yi kimbevo ngome kuma ko se multiplier bato me kuma mingi mingi e benu kena ko profiter ve pe pendant que bato kena ko mona pasi ya kuma occasion benu sosa kubaka mbongo ya mekuma neti mwa kopa beno depuis quand pendant bekena situation ya passe plan metu bakeno ba infirmier ba traiter kana ba pharmacie ba tfona sala na port mais area yi bosi batuina ke kwenda kuna na ba hôpitaux bakuza sumba jeton na 25 000 francs congolais mais yai ke niki muyibi ya play mbongo yina wapi ya ke kwenda betu zona mambu yai atafio TV bana Matadi beno kuwa mbote mbote betu vwanda na bainzo c'est vrai pasi nini ba contrainte kele mingi mingi nzambi sala grâce betu kufuave mais mambu mutu neti ba infirmier ke kwenda na kikanda ke kwenda na hopital la Bobila dawa to kuna na Kiamvu mamba kufuta 25 000 francs ikeleve. Monsieur le maire de la ville, na respect nyonso muka pesa kange bika ba mambuina. Mekuwa d'ailleurs ba panga mvoadu me pesa son kuna me sepela mingi. Il faut ben nous abake nkangu me lukaka beno ben kedia ba fumu ya kizunga ve. Betu zona ben nous continuer ku monisa nkangu passive sa mambuina makina sala betu ndima yau atafio TV. Maladi kele mais ben nous profiter ve samna ku exploiter misère en kango betu zona otafio TV mais ça la concertation naba pangi nyonso ba eli awa na palais du peuple betu ke na assemblée nationale betu sepala na mambo ina ve mambo kufuta 25 000 francs congolais ikeleve matondo mingi.